Seng Rbywo Youth Welfare Organisation kala Pyrshah Juria karai Pynkylla ke Jaka jong ketenat Soil and Water Conservation bat jong ketenat karep karyang syaka Jaka nak bentaki Karkhana bernihat ka Invest Meghalaya Authority belaya lam kemat do Vijay Kumar kala phak Jingthmu sebaro artli ketenat hak balakin tu yeki Pynkylla no ya ke Jaka ke bayar spa lai punyo akar syaka Jaka nak bentaki Karkhana bernihat. Habakran kelap thai kubor Presiden ka Rbywo uba ban Karkhana ulapan pau ke jeng Pyrshah ke bajur halor karai jong ke sarkar jila belashim lingba ke Invest Meghalaya Authority ban Pynkylla ke Jaka badang pendon kam minta nak benta ketenat Soil and Water Conservation bat karyap karyang syaka Jaka nak benta ki Karkhana. Dan ia baik kita kejing ai juga jumki klaim dapat pensyai baik ba nak kalian jungi imban se banyak dekoi pat keliti tiba Pyrshah Jaka ai